ҳунарманди шинохтаи Болливуд Prachi Shah Pandya дар чорабини бошкӯҳи фарҳангӣ ки дар шаҳри Душанбе доир гашт, бо чунин саҳнаи рақсӣ хотири ҳамагонро болида намуд. рақс классикӣ буд ва ҳунарманд онро бо маҳорати воло иҷро кард. ҳозирин ки намояндагони кишвар ва чанд давлати дигари хориҷӣ буданд, бо кафкӯбиҳои баланд истиқболаш гирифтанд. Namaskar, and that's how we say it in India. That's greetings to Dushanbe. Намашкар, чунончи дар Ҳиндустон салом мегӯянд. Ин нахустин ташрифи ман аст ба шаҳри Душанбе. Ман аллакай 4 рӯз дар ин ҷоям ва шаҳри шуморо бениҳоят зебо дарёфтам. сокинони шаҳри Душанбе бисёр самимӣ, меҳрубон ва меҳмондӯст ҳастанд. Ман барои иштирок дар консерт дар ҳошияи созмони ҳамкории Шанхай ба ин ҷо ташриф овардам ва ниҳоят дар он баромад кардам. I'm really happy to be here. ду шакл рақсро пешниҳод кардед. ҳам классикӣ буд ва ҳам муосире ки аз кинофилмҳои Болливуд. Хуб, ин чӣ гуна рақс буд? So for the concert I have prepared асосан ман рақси классикии катакро иҷро мекунам ки дар қисмати шимолии Ҳиндустон ба вуҷуд омадааст. Лекин махсус барои консерт дар шаҳри Душанбе тибқи дархост ман рақси омехтаи классикӣ ва Болливудро омода кардам. Яъне Болливуд гуфта ман ягон рақси дигари замонавиро дар назар надорам. Ин ҳам рақси классикии катак аст, аммо дар филмҳои Болливуд аз ин рақсҳо истифода бурданд ва як сабки хоси омехташавии рақси классикӣ ва замонавиро дорад. So yeah, it's going to be special. санъату ҳунари ду миллат тоҷик ва ҳиндро Prachi Shah бо ҳам шабоҳат ва халқи тоҷикро меҳмоннавоз медонад. сарчашмаҳои таърихӣ низ собит кардааст ки Тоҷикистон ва Ҳиндустон ду кишвари бо ҳам дӯст буда, онҳоро муштаракоти фарҳангию қадимӣ аз солҳои пеш инҷониб ба ҳам мепайвандад, ки ин ҳунарманд онро хуб дарк намудааст. тавассути ҳунари худ бошад мехоҳад муносиботи фарҳангии халқҳоро қавитар намояд. мардуми тоҷик зиёд таваҷҷӯҳ доранд нисбат ба фарҳанг, нисбат ба ҳунари Ҳиндустон. хуб, чӣ гуна андешаҳо ҳаст нисбат ба фарҳанги халқи тоҷик? бале, ман дар бораи фарҳангу санъати Тоҷикистон каме маълумот дорам. агар ба таърих ҳам назар кунем, аз замони ҳукмронии муғулҳо равобити мо наздик буд. албатта ин сабаб шуд ки байни фарҳангҳои мо шабеҳияти зиёде ба вуҷуд омад. дар бораи рақси катак агар ҳарф занем, он аввалин борҳо дар маъбадҳои қисмати шимолии Ҳиндустон иҷро мешуд ва баъдан тӯли асрҳо, махсусан дар замони ҳукмронии муғулҳо, ба дигар қисматҳои кишвар ва берун аз он низ паҳн шуда маъруф гардидааст. фикр мекунам ҳамин давраи муғулҳо сабаб шуд ки рақси классикии катак бо фарҳанги шумо омехта гардид ва дар кишвари шумо низ маҳбубияти худро пайдо кардааст. ман бо сафири Ҳиндустон дар Тоҷикистон ҷаноби Вираҷ Сингҳ суҳбат кардам ва баростӣ ман аз ӯ фаҳмидам ки байни фарҳангу санъати кишварҳоямон монандиҳои зиёде мавҷуданд. инчунин фаҳмидам ки мероси хаттии ниёгони шумо дар кишвари мо маҳфузанд. мехостам дар оянда дар бораи кишвари шумо зиёдтар маълумот бигирам ва аз равобити таърихамон бисёртар хабардор шавам. Yeah, I'm in fact looking forward to reading a little more about it. дар Тоҷикистон маркази фарҳангии Ҳиндустон дар Тоҷикистон фаъолият мекунад ва дар инҷо ҳунари Ҳиндустонро меомӯзанд, ҳам рақс, ҳам сурудхонӣ ва фикр мекунам ки вақте ки ба инҷо омадед иттилоъ доред дар ин бора ва чӣ назар доред нисбат ба ҳунарнамоии мардуми тоҷик, масалан ба рақс аст, ба суруд аст? албатта, ман ба ин маркази фарҳангӣ рафта будам. бо устоди рақси катак ва устоди табла ва овозхонӣ суҳбат кардам. бисёр хурсанд шудам аз фаҳмидани он ки рақсу сурудҳои ҳиндӣ дар ин ҷо ҳаводорони зиёд дорад. шогирдони зиёде аз ин марказ сабақ мегиранд. медонед, ман дар ҳақиқат ифтихор мекунам аз он ки дар давлатҳои хориҷӣ одамон рақсу мусиқии Ҳиндустонро меомӯзанд ва эҳтиром мегузоранд. аз фурсат истифода бурда мехостам ба сафорат
сафорати ҳиндустон дар шаҳри Душанбе ва маркази фарҳангии ҳиндустон ки назди сафорат фаъолияти худро пеш мебарад, барои тарғиби фарҳангу ҳунари ҳиндустон изҳори миннатдорӣ намоям. That our country culture is being followed and accepted in another country. Yeah. ҳунармандони тоҷик нафарони зиёдашон таваҷҷӯҳ мекунанд сурдҳои ҳиндӣ месароянд. касе аз онҳоро шунида будед? No, I don't know the names, but бале, шунидаам. Директори маркази фарҳангии ҳиндустон ба ман якчанд наворҳоро нишон доданд. Мутаассифона номҳои ин ҳунармандонро ба хотир нагирифтам. Агар хато накунам, якеаш Нигина Амонқулова буд. Hindi really well. I think her name is Nagina. ये मेरी प्रेम पत्र परख कि तुम नाराज ना होना कि तुम मेरी जिंदगी हो. Her brother is named Muhammad Rafi. So his sister. хоҳари як ҳунарманди тоҷик Муҳаммад Рафӣ Нозия бисёр олӣ месарояд бо забони ҳиндӣ ва касе агар надонад пай ҳам намебарад ки ӯ хориҷӣ аст. фикр мекунӣ ки овозхони ҳиндӣ аст. It's her Hindi. मेरे माहिया सनम जानम कि मैं करे या न मैदानम शब गुजरे तो जग सोया निम जगे या न मैदानम. I also heard her song and овозхонии дигар ҳунармандони тоҷикро низ гӯш кардам. бисёр олӣ буд. бахшиш ки номҳои онҳоро дар ёд надорам. yeah, it's really nice. I don't know the names, I'm sorry, but yeah, I did hear about them. Yeah. तुम्हें देखो ना ये क्या हो गया तुम्हारा हो मैं और तुम मेरी. ҳунарманди синемо ва телевизиони ҳиндустон, рақосаи машҳури классикии ҳинд Prachi Shah Pandya 12 декабри соли 1979 таваллуд шудааст. аз хурдӣ ба ҳунари рақс мароғ зоҳир кард. таваҷҷӯҳи ӯро ба инобат гирифта, волидонаш ба ин роҳ талқинаш намуданд. ҳоло ӯ дар ин соҳа касбӣ буда мушкилтарин ҳаракатҳои рақсиро иҷро мекунад. дар чандин саҳнаҳои миллӣ ва бузурги ҷаҳонӣ ҳунарнамоӣ кардааст. бо иҷрои 93 чархзанӣ дар як дақиқа ворди китоби машҳури рекордҳои Гиннес шудааст. дар соли 2015 бошад ӯро ҳукумати Ҳиндустон ҳамчун сафири рақси Катҳак интихоб кард. I was very young. I was only 3 years old. ман хеле хурд будам. ҳамагӣ 3 сол доштам ки падарам аз ман пурсиданд ки кӣ шудан мехоҳам. ӯ аз оинаи нилгун ба ман 3 нафарро нишон дод ки якеаш Хема Малини, рақоса ва ҳунарманди олами синамои Ҳинд, дуюм Ракеш Шарма, халабон ва кайҳон наварде ки ба моҳтоб парвоз кардааст, ва сеюм Лата Мангешкар, овозхони бисёр маъруфи Ҳиндустон. ман ба ӯ гуфтам ки мисли Хема Малини рақоса шудан мехоҳам. аввал ӯ интихоби маро он қадар ҷиддӣ қабул накард, лекин хушбахтона як воқеае сабаб гашт ки ман ба ин роҳ равам. падарам ҳар бегоҳ маро ба сайругашт мебурданд ва дар яке аз ин рӯзҳо мо аз назди мактаби санъат мегузаштем ва ӯ тасмим гирифт ба он ҷо дохил шавем ва бубинем ки чӣ гуна дарсҳоро дар он ҷо меомӯзанд. дар он ҷо ман нахустин устоди рақси худро дидам ки ба ман иҷозат дод ба рақси шогирдонаш шомил шавам. ҳаракатҳо осон буданд. бо пойҳо 1, 2, 3, 4 гуфта фармоиши устодро иҷро кардам ва новобаста аз 3 сола буданам ман ин ҳаракатҳоро бисёр хуб иҷро кардам ва устод ба падарам гуфтанд ки духтаратон истеъдоди хуб дорад, дар оянда хеле ҳам рақосаи хубе шуда метавонад. ҳамин тавр ман ба дунёи рақс ворид гаштам. дар 5-солагиам ман аллакай дар саҳнаҳо бо рақси Катҳак баромад мекардам ва дар барномаҳои телевизионӣ иштирок мекардам.
баъд аз ин дар бисёр озмунҳо ширкат меварзидам ва ҷойҳои намоёнеро ишғол мекардам, мукофотҳо ҳам мегирифтам. ба ғайр аз рақси қатак ман инчунин овозхониро меомӯхтам, навохтани ситор, асбоби мусиқии ҳиндустонро омӯхтаам. яъне дар баробари мактабхониам ман дар коллеҷи санъат таҳсил мекардам. ман инчунин соҳиби маълумоти бинокорӣ ҳастам. ҳамин тавр ман ҳунарманд шудам, ба ростӣ бовар намекардам ки муваффақ мегардам ва то ин мартаба омада мерасам. ҳамаи ин бо шарофати устодони ман ва албатта падару модар ва аҳли оилаам бароям имконпазир гардид ки ман аз онҳо хеле миннат дорам. And my family, because of whom I'm here today. ва баъдан бо хема малини вохӯрдед? Yes, of course. She knows me very well. бале, ман 2 маротиба дар хонаи хемамалини меҳмон будам. ӯ рақсҳои маро дидааст ва барояш хеле писанд омад. медонед, бо ӯ шинос шудан бароям амалӣ гардидани орзуи кӯдакиам буд. чуноне ки дар оғози суҳбат гуфтам, он ҳунарманди дӯстдоштаи ман аст. ман ӯро пеш аз ҳама ҳамчун раққосаи касбӣ дӯст медорам ва мухлиси ӯ ҳастам. ӯ хеле зебо аст. имрӯз ҳам ба сину солаш нигоҳ накарда хеле симои зебо дорад. мо дар бисёр чорабиниҳои фарҳангӣ якдигарро мебинем. яке аз чунин вохӯрӣ дар фестивал буд ки ман дар як саҳна бо ӯ рақс кардам. яъне баромади ӯ дар саршавии барнома буд ва ман бошам дар охири чорабинӣ рақси худро иҷро кардам. бароям боиси ифтихор аст дар як саҳна рақсидан бо хемамалини. ин ҳам бароям амалишавии орзуи ман буд. Sharing the same stage with her, so it's an honor. Yeah. бо 93 намуд рақс шумо дар китоби ҷаҳонии рекордҳои Гиннес ворид шудед. ин кадом намуд рақсҳо буд? It was in 2011. соли 2011 аз китоби Гиннес маро барои иштирок дар ин навори шомилшавӣ ба китоби рекорди Гиннес даъват карданд, яъне дар категорияи чархзаниҳои рақси катак дар 1 дақиқа. чуноне ки шумо медонед, дар рақси катак ҳаракатҳои чархзанӣ зиёданд. ман бошам аз хурдӣ рақс мекардам ва чарх мезадам, лекин дар 1 дақиқа чунин шумораи зиёди чархзанӣ бароям албатта мушкил буд ва бояд бисёр тамрин мекардам. ин ҳаракатҳо қувватнокии шушҳо ва дигар талаботҳоро дошт ки албатта осон набуд. ман танҳо 1 моҳ доштам барои тамрин. падарам ба ман гуфтанд ки ман албатта бояд кӯшиш кунам то ин ки шаҳодатномаро ба даст оварам. ҳамин тавр ман муваффақ гаштам 93 чархзании катакро дар 1 дақиқа иҷро карда ба китоби рекорди Гиннес шомил шавам. ман аз ин дастоварди хуб бисёр меболам ва ба духтарам онро нишон дода мегӯям ки бояд ба ту ибрат шавад, аз ин дастовард бояд илҳом гирӣ ва дар касбу ҳунарат комёб гардӣ. медонед, ин шаҳодатномаи шомилшавӣ ва китоби рекорди Гиннес ба ман як дарси хуберо нишон дод. яъне ман дарк кардам ки одамизод ба корҳои зиёде қодир аст ва ягон чизи ғайриимкон дар дунё нест. танҳо бояд кӯшишу ғайрат кунӣ то ба мақсадат бирасӣ. ман хеле зиёд тамрин мекардам ва медонед, дар хона ман ҳатто 100 чархзаниро дар 1 дақиқа метавонистам иҷро кунам, лекин ҳангоми наворгирӣ танҳо 93 чархзаниро тавонистам иҷро кунам. вале ин ҳам хеле дастоварди калон аст. But still, I'm very happy about it, yeah. чеҳраи зебо ва истеъдоди ӯро ба инобат гирифта, Прачи ба олами синемо ҷалб гардид. ширкат дар силсила филмҳо ва синемои Болливуд ӯро дар Ҳиндустону берун аз он машҳур гардонид. акнун ҳаводорони санъат ин бонуи ҳунарро на ҳамчун раққосаи классикии Ҳинд, балки ҳунарманди синемо низ мешиносанд. мо медонем ки ворид шудан ба олами синемои Ҳинд хеле мушкил аст ва мо дар чанд лаҳзаҳои филман бо ҳунармандони машҳур шуморо дидем. чӣ гуна ворид гаштед ба олами синемои Ҳинд? So I think I was very lucky. When I was in college. фикр мекунам ман бисёр некбахт ва хуштоле ҳастам.
вақте ки ман дар коллеҷ таҳсил мекардам, як озмуни зебоии мисс Бомбей оғоз шуд ва ман он замон 17 будам. ман дар ин озмун ғолиб омадам. яке аз тӯҳфаҳо ин фотосессия буд. аз ин фотосессия яъне аксгирӣ истифода бурдам ва ҳамаи онҳое ки дар ин корҳо ҷалб гардида буданд пай бурданд ки дар аксҳо бисёр зебо меафтам. баъд аз ин 2 нафар коргардонҳо маро ба кастинг даъват намуданд. яъне он замон модари ман дар бонк кор мекарданд ва портфолиои аксҳои маро ба кастинг бурда ба онҳо нишон доданд ва гуфтанд ки духтарам бонуи зебои Мумбайро ғолиб омад ва ин аст аксҳои ӯ. ҳамин тавр нахустин нақшофарии ман дар силсила филми «Замоне ту ҳам хуштоманд мешавӣ» буд. он замон ман донишгоҳ факултаи бинокориро хатм мекардам ва хеле ҷавон будам. ин филм бисёр машҳур аст. дар давоми 7 сол ба навор гирифта мешуд. Very famous serial and it ran for almost the first 7 years. TV serial, yeah. बाप रे, सुबह सुबह इतना गुस्सा, क्या हुआ? आप मुझे भी नहीं बताएंगे? That became so popular. пас аз ҳамагӣ як моҳи нақшофарӣ маро аллакай дар кӯчаҳо мешинохтанд ва маро бо номи қаҳрамони ин филм Пуҷа ном мебурданд. пас аз ин маро ба бисёр барномаҳои телевизионӣ даъват мекарданд. дар бисёр барномаҳо, сериалҳои шабакаҳои гуногун иштирок мекардам. нақшофарии ман дар силсила филмҳо ва барномаҳои телевизионӣ аллакай 20 солро дар бар мегирад. тақрибан 5-6 сол пеш маро ба синамои Болливуд ҳам даъват карданд. фикр мекунам ман хеле хушдоле ҳастам, чун бо хости худованд, бо шарофати устодонам ва дастгирии аҳли оилаам ман комёб гардидам дар филмҳои машҳури Болливуд ҳам нақш офарам. бояд бигӯям ки ин бароям осон набуд. ҳар рӯз мушкилоти нав ба навро бояд паси сар менамудам. чизи наверо меомӯхтам. ман медидам ки чӣ гуна дар он ҷо ҳунармандон хеле зиёд меҳнат мекунанд. дар баробари ҳамаи ин корҳои душвор, ҳунарманд инчунин бояд симои олии худро нигоҳ дорад, матн яъне диалогҳои худро аз ёд донад, бисёр машқу тамрин намояд. ман ҳоло ҳам аз пай омӯзиш ҳастам. фикр мекунам бояд боз ҳам кӯшиш ба харҷ намоям, то ин обрӯ ва эътибори худро дар назди ҳаводорон ва мухлисонам аз даст надиҳам. I should still have the same love that the fans have for me. That's all I hope. Yeah. бо кадом ҳунармандони машҳури синамо шумо нақшофарӣ кардед ки барои шумо ҳам хотирмонтар аст ва ҳам дар он филм як нақши муайяне будед? I've been lucky to work with a lot of legendary actors. ман шарафёб гардидам бо бисёр ҳунармандони машҳури Болливуд нақш офарам. яке аз нақшҳои дӯстдоштаам ин филми «Мулк» аст бо Риши Капур. бароям бо ӯ кор кардан хеле хуб буд. ӯ яке аз ҳунармандони дӯстдоштаи ман аст. аз замони хурдсолӣ филмҳоро бо иштироки ӯ зиёд тамошо мекардам. ман ба ӯ гуфтам ки ӯ ҳунарманди дӯстдоштаи ман аст ва ӯ аз фаҳмидани ин хеле хурсанд шуд. ҳангоми наворгирии филм ӯ маро ситоиш мекард, нақшофарии маро хеле хуб баҳогузорӣ кард ва ин ифтихори ман аст. So many things while shooting, while doing the scene. थेपला गुड मॉर्निंग थेपला हम मिल चुके हैं ना ना मेरा नाम नहीं है मैं तो आपको ऑफर कर रही थी Rishi Kapoor ji, who's a legendary actor, he's no more, but we really miss him. ӯ аз олам гузашт. мо хеле пазмони Риши Капур ҳастем. ман бисёр чизҳоро аз ӯ омӯхтам дар ҳунари нақшофарӣ. ғайр аз ин, чуноне ки ман гуфтам, бо ҳунармандони зиёди Болливуд ҳамкорӣ кардам ба мисли Варун Дхаван, Раҷ Кумар Рао, Акшай Кумар ва дигарон. умедворам бо дигар ҳунармандони синамои ҳинд дар оянда нақшофарӣ намоям. But like I said, the most memorable one was Rishi ji. Yeah. लेकिन अपना घर वीरान हो जाएगा। अरे बड़ी मुश्किल से इसकी एडमिशन का जुगाड़ करके आया हूँ। एक ही तो बेटा है हमारा। भाभी जी, अगर एक ही बेटा है तो उसको अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने दो। филмҳо нақш меофаридед ё ин ки саҳнаҳои рақс низ иҷро мекардед?
Oh, no. So in the film that I just mentioned with Rishi Kapoor ji, не дар филмҳои Болливуд нақши ман аз рақс иборат набуд. Масалан дар филми Мулк ман зани бародари қаҳрамони Риши Капурро бозидаам. Дар филм бо Варун Дхаван ман модари қаҳрамони ӯро бозидаам. Дар филм бо Акшай Кумар бошад ман нақши зани хеле золимро иҷро кардам. Яъне ман як қаҳрамони дигар ин филмро куштам. Ин бароям нахустин таҷриба буд дар офаридани нақши одамкуш. and a different story every time. Yeah. हम तो इसे बिगाड़ रहे हैं। ये भोला वगैरह तो इसे कोई काम छूने तक नहीं देते। अब देखिए ना माँ साहब, शादी के बाद वो पड़ोस की रानी है ना, टोरंटो में अपना घर अकेले संभाल रही है। اصلا مردم تاجیک زیاد دوستداری فیلم‌های هندی هستند. در زمان گذشته در کشورهای سابق اتحاد شوروی مردم زیاد تماشا می‌کردند و حتی برای گرفتن چیپتا به خاطر به کینوتئاترها در آمدن خیلی یعنی که بنابرد می‌ایستادند و امروز نیز دوستداران این کینوفیلم‌ها کم نیست. خوب بگویید که اصلا هنرمندان سینما در بالیوود چی روزگار دارند؟ So first of all, there is no city called Bollywood. It is just that. پیش از همه باید بگویم که در حقیقت بالیوود مثل یک شهر است در داخل مومبای. یعنی نسبت آن میتوانیم اصطلاح شهر بالیوود رو نیز استفاده بریم. هنرمندان بالیوود انسان‌های عادی هستند. همیشه از پای کار و بار، آمادگی، مشق و تمرین هستند. میدونید حیات آنها رو واسطه های اخبار عامه، تلویزیون و غیره خیلی با محبت نشان میدهند. لیکن در اصل حیات آنها مثل دیگران مقرری است. تنها نسبت آنها اهمیت زیادتری است. به مثال آن که آنها چگونه لباس به بر میکنند، در کجا زندگی میکنند، کدام نمودی ماشین دارند و غیره. لیکن باید قید نمایم که ستاره بالیوود شدن تماما آسان نیست. باید صورت ظاهری خود را همیشه در حالت خوب نگاه داری، هنر نقش‌آفرینی خود را همیشه صیقل دهی، بسیار مهنت کنی و غیره. من افتخار میکنم از آن که من هم عضو این شهر بالیوود هستم. This opportunity to be a part of it in such a way. به شما کسی گفته است که چهره شما با هنرمند مشهور سینما شریده زیاد شباهت دارد؟ Really? Oh my God. I used to love her. اوه براستی من خیلی او را دوست می‌دارم، اما نخستین بار میشنوم با او مانند بودن خود را. تشکر زیاد برای چنین بهاگذاری. اکنون میرویم به شهر سینمای راموجی فیلم یا با گفته خود مردم هند راموجی فیلم سیتی. در حیدرآباد یک شهر کلانتری با نام راموجی فیلم موجود است. اینجا همه روزه فیلم‌های هندی بنابر گرفته میشود و ما شما آن را طریق تلویزیون‌ها تماشا می‌کنیم. این شهر یکی از کلانترین شهر سینمایی نه تنها هندوستان بلکه جهان میباشد. شهر از مرکز حیدرآباد در مسافه 20 کیلومتر دورتر جایگیر بوده بیش از 800 گکتار مساحت دارد. این مکان همچون موضع سیاحی نیز ارزیابی می‌گردد که همه ساله زیاده از 1 میلیون سیاحان را قبول می‌کند. در داخل آن مکان‌های زیادی سیاحی موجود است که برای سیاحان خدمت رسانی‌های گوناگون را پیشنهاد می‌نماید. طبیعت این منطقه نیز ناتکرار است و کس را مفتون و شیدای خود می‌گرداند. اکنون بیاید یک جا لحظه به چند گوشه و کنار شهر سینمای راموجی به سیر می‌بریم. در شهر سینما مثل دیگر شهرها که نفران زیاد زندگی میکنند چنین نیست. تنها در وقت رجای کاری حاضر میشوند و خلاص. اینجا تنها کارمندان را دیدن ممکن است که همگی در بخش‌های گوناگون فعالیت میبرند. این شهر سینما در سال 1996 از جانب پرودیوسر هند راموجی راو ساخته شده دارای 500 میدان‌های بناورگیری و 50 پاویلیون‌های کینماتوگرافی میباشد
که در آنها همه روزه فیلم های گوناگون روی نوار آورده می شود. اکثر فیلم ها موفقانه به نوار گرفته شده درآمد خوبی را به بودجه سینما وارد می سازد. البته برای ثبت آنها هم مبلغ زیاد صرف می گردد، اما درآمد بیشتر فیلم ها از خرجات آن دیده بیشتر بوده است. در شهر همچنین نسخه های فرودگاه، بیمارخانه، مکانهای تاریخی و دیگر بخش‌های شهر حیدرآباد قامت افروختند که در لحظه‌های مناسب آنجا فیلم ها ثبت می‌گردند. همزمان فواره، کوچه و خیابان‌های زیادی صنعی موجودند که همگی برای ثبت فیلم ها خدمت می‌رسانند. بیشتر فیلم های سینمای هندوستان محض در اینجا بنابر گرفته میشد و همگی ما این رو همه روزه تماشا میکنیم. طریق فیلم های گوناگون که هنرمندان دوست داشته ما در آن نقش میآفرد و برای ما دوست داشته. آن در این مکان باشد حالا جریان ثبت فیلم ادامه دارد. همگی تلاش میکنند تا فیلم جدیدی را روی نوار آورده باشند. نه تنها در شهر سینمای رماجی بلکه در بیشتر مکانهای سینمای هندوستان فیلم ها با چنین طرز روی نوار آورده می شوند. در وقت تماشای فیلم حتی کس تصور هم نمی کند که هنرمندان با کدام حالت ها روبرو می گردند، زیرا اجرای نقشه در حالت های گوناگون برای مشهورترین ستاره سینما نیست کاری آسان نیست. Used to, very important, used. बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर. سینمای هندوستان اصلا برای اجرای نقش‌های الهیده مهم کسبیت نیست بلکه چهره است. چون چهره کس مقبول کینوسازان افتاد با پرداخت مبلغ معین برای فیلم آفری جلب می‌گردد. البته برای اجرای نقش اساسی نیست. بلی 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 را بلی ساهر باهوبلی. این پارچه از فیلم های مشهوری اند که البته ما آن را دیدیم و آن در شهر سینمای رماجی روی نوار آمده است. پراچی شاه پاندیا زندگی به خود خاص دارد. سال 2005 با کارگردان شناخته هند ویشواس پاندیا اویلا بنیاد نمود و از این ازدواجش سال 2009 دخترچه تولد کرد که به او کیانا نام گذاشت. भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं. حالا پراچی را در چاره‌بینی‌های گوناگون هنری باشکوه می‌توان دید. आपको पता है फिजिट स्पिनर क्या है? हाँ जी बिल्कुल, मेरी 8 साल की बेटी है और ऑलरेडी घर पर 2 हैं, तो ऑफकोर्स पता है. در مورد اوله خود کنون حرف بزنید. ما می‌دانیم صاحب یک دخترچه هستید و همسر شما کارگردان است و در همبستگی کار میکنید. So I have a daughter, she's 13 years old and her name is Kiana. من صاحب یک فرزند هستم. او 13 ساله است. نامش کیانا که معنای لطافت و مهربانی را دارد. او با گیمناستیکا مشغول است و اینچنین رقص‌های زمانوی را اجرا می‌کند به مثال رقص‌های بالیوود، هیپ هاپ، جاز و غیره. همسر من ویشواس نام دارد. هنگامی خانه‌دارشویمان او کارگردان بود. حالا باشد هم نویسنده و هم پرودیوسر. اینچنین من صاحب پدر و مادر خیلی مهربان هستم که همیشه مرا دستگیری می‌کنند. Still there and they are a great support system.
از دیدارتان خیلی خوشحال شدیم. خوش آمدید بار دیگر به تاجیکستان. امیدواریم که این اولین و آخرین سفر شما نمیشود و در آینده ها نیز از تماشای رقص‌های شما باز هم حلاوت میبریم در چاره‌بینی‌های گوناگون. تمنیات شما با کل مردم تاجیک که این لحظه ها مخلصان سینما، مخلصان هنر رقص خیلی هم زیاد است که ما رو تماشا کرده است. Thank you so much for having me here on this lovely interview. تشکر زیاد برای دعوتتان به صحبت خیلی جالب و گوارا. میخواستم به مخلصان خود از شهر دوشنبه و عموما تاجیکستان تشکر بگویم برای پذیرفتن هنری من. مرا پیگیری کنید، از تلویزیون و دیگر واسطه ها مرا تماشا کنید. به همه شما، مخصوصا به تماشابینان تلویزیون دوشنبه، سلامتی، بردباری و تمام خوشی های زندگی را تمنا می نمایم. با آرزوی خود باور کنید. برای عملی شدن آرزوها بیکوشید. هر یک لحظه عمر خود را غنیمت دانید. این دوره پاندمی به ما یک درس خوبی را نشان داد، یعنی غنیمت دانستن وقت را. بگذار به همه نیت‌های نیکتان برسید. بار دیگر تشکر. God willing should come your way. So thank you so much once again. Namaskar. بار دیگر خوش آمدید به دوشنبه با برنامه هنر. بینندگان گرامی، با همین ترتیب انجام بخشیم و برنامه خود یادرس میشن که مهمان برنامه نوبتی ما بود رقاصه مشهور هندوستان، هنرمند سینمای بالیوود پراچی شاه. در آخر برنامه گفتنی هستیم. با برنامه هنر باشید. با برنامه هنر باشید.